Nentuko ya Jumaine tariki ni 22 turi mweri jwana mwaka wa 2025 ngetekaya nwethiretwe uri na rukiriro rwega mutegeri wa Meru TV na nkorokini utitana mbere na gukenera mibango yetu ngokwa togeni twithire tugitagagira riboti kathomba ora kwithiretwe kukirara na nkoroki gotinda ntuko ya igoro kiri county ishigo bunge na nthiguru yonthe ya Kenya na kinya tutagera riboti ciegi ome ya nthiguru ya Kenya kagitare kana nthiguru yonthe eitana mbere na gutuma riboti ciao cia kuboreria na nkuruki kurikana uria kana Pope Francis uria urarikiri na gututiga ntuko ya egoro nyuma ya kwithirwa agitumikira kanisa ga Catholic kwa miaka 12 iti na riboti inge tukatha twitagagera kinya nkuruki kiri kathiti cietu rukirona arua ekagitene kama gathiti gakinyira ene mbere ja jonthe mbetikire twithirwa tugitonyaga kiri ntatu cietu cia Meru TV rukire unbambetaga Dennis Mutuma Muthomi tukiambirina ati MCA wa wadi ya Akithe ujikene ta Mwenda Ithili na mwana MCA wa wadi ya municipality ujikene ta Caleb Mutethia Kibuko nibugite na kuromba ngwataniro kiri atongeria ba county ya Meru na kinya kuromba urumwe ni ara MCS baba baure itu kinyabo na ndi kugwatanira nikenda kureta witi na mbere kiri baria babaringire kura Jeff wagitumana riboti yo bakiaria bari ntere mwanya Mwenda Ithiri MCA wa Akithe na Caleb Mutethia Kibuko uria kinya we ni MCA wa municipality ni barombete urumwe ngwataniro kiri atongeria ba county ya Meru nikenda Meru ikethire kiona maendeleo ja witi na mbere na kinya ngwataniro kiri atongeria bila tukuromba every other leader na unite na mutuma every other leader nethira kiari issues ja Meru wita na mbere every other leader nethira akitia president into bila tukwenda biende ne Meru lakini mando akoria oteaneri nonto Meru nethire na peace hiyo maneno mzau kabisa lakini dhai bila tukwaelia imaendeleo based on interest ya antuba Meru kumeangava na mutuma issues ira the three key issues ira nkomenya dhai na the national government na tukwenda cha distracted mutumana thiathirite mantu ya Meru level 5 ya parastato eyukwa tumbo save 1.6 billion ira cheta achivitari ira chumba weta into our hospitals ira ingena tumbo chokiria na mantu ito kumeyeteta through national government number 3 mutuma ito kumya mantu ya banditary na mantu ya insecurity ira antu bato kurana ito kumya izonate na thiathirite bubwega na yo bwedo thawe mwata kiosukuma na national government naria kiaria MCA Caleb Mutethia arombete ngwataniro gatigati ka MCs pa county ya Meru baria kuringana na mutongeria uju ni bethirite bina mikusanio kwa kagita utongerie ne boka wira mwangaza mbire county assembly ya Meru ile tongeretwe speaker wetu Ayubu Bundi and my colleagues bara 69 that a time has come we bury the ashes. I know because of the differences irira ariona no to position ya different affiliation naro ugori na na ungiari itura to create a very big end between us na unirombara ya kwa after pasaka twiri narua irindas nya assembly twitikirio karanthi kenda bageni yetu itirwa bageni ikwereka imwana inchi mutumantu edinkia for me I don't see anything that has happened bombi como question na unity ya assembly nagereti go tureta amwe at his level but it is now important that we atongeria MCAs to leave behind our differences na twitikiria na ndikagitaga ko move on ndo aire rari otumithirie rumena rwa turari to create among ourselves turekanire na tuendane nonto at the end of the day mwananchi na kwenda service yetu kirija mwe ja witi na mbere kumane na tongeria baba na ngenda obera nende mbure yake imbete na machine barabara chia kithe chionde antu bakwa chietere ni beto chirima chionde kenda barabara chionde chia motorabo inyathe ambanje na kometro kenda machi twingire tu yakwa kona branya tukaboitha drainage bra twekira barabara muno barasa tina mbure yake yo betereni imbete tumbe kuboitha barabara hiyo ndikwira antu ba municipality bwega turathiririe njirira thithiwa Kinoru we've seen a lot of tamaking thithiwa Kinoru njira bypass ekirorami na erenge kugwatania mikandine na naru antu ba kamba kia the other side of the stairs ngondo bera inyabo betho be very optimistic kwi mantu ya tugirerera tura public participation last week on Friday on Thursday
twera kariba municipality barabe kinjiriri makiwekirwa lami ethiri stairs kamba kia Kigogo na Kemu bakerevite ni thing kinjirera ka baga structures cheki barabara ibethura beije njira ni jiti kuthithwa nande kenda this financial year tuthokubyo tukuona kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Keriboti ingine ati akari na atori bakenandu ba athirurujene ntere chia Gembe Central ni barombete sibitari ya thirikari iria ikumenyekana jakia mwerano itige kubeti bande nikenda ikabanengera ndawa akari baba bakiaria bugete bugute sibitari iria kuwe nabo ya thirikari kiri ntora cheki nanduba murera maraene nakina ntere yu nare nandi bugete sibitari ira bethagirwa bagikinya iria kuwe niyo ya kiamwerano na ithagirwa kana ithagirwa ikibetie ibande nikenda bakethirwa bakinenkerwa mithega izi murithi waba nethiritwa kithingatira riboti una gutubangania na njira intariro ugima bwa mwiri bwithura bwena gitumi mono kiri muntu wonde na riria akuigwa akiumba gwikinyira sibitari antu akuwi nawe na ithegwa agwiritwe mono riria ethira ndagitari na akethirwo akiona muthega na kwa batu tuyongo ne tukumira au ate muntu agaso tutiona kinyanjira uturani atorua nio endo sibitare ute barabara ute kaila no ya kalake ta na ngombe ute unge no batu ni kuthirira na to kuthirira no onto bote buko kaliru tene rorwa kinanduba ne kwithirwa akaliba bakinanduba ne bakuraramika bakiuka babatithero bena sibitari no to sibitari rere akuibeta kilomita inyingi mono ne kenda bakombo mekinyerere kina Meru na ne rutene rwa Borona ingi nayo bakagwa nonga baiterie mawa nayo irere kuraja mono kana kinyankuruki ya gwita guntu gwita warare araba gwita kuraja mono ne kenda bakomo tungata bubu sibitari cheke thirikari tari yo ngwa kinyamuntu agasirwa kunya muntu te maternity anga kwira njirene baba ingi tonete bakwite nende mukaitoro mbote thionde ne thirikari twekina ndu batwe ache utebo sibitari batu sibitari yetu era twetane kya mwerano na kya mwerano ikuraya kuma aturi enge nanga kena na ukwa Borona nion etete kana ntu bokira kinya kworo waibo alabu sibitari were akue turiwa akue ni kilomita 4 kweta 5 sibitari ya kya mwerano katweta sibando getote na kibando tiukuma wato makana nyaka yetu atakaeta kongo katiukuma na manka musiari ethiro ario kenda kana mwana akanenge musiari alitakibande kana kona ndawa akaliba bakinanduba baliuga atibo lirabetite sibitari ira itherwele akwi ni sibitari ya Meru Park nayo ireri kithakene ndene itina kiri antu bakauga ati yomba gucokwende rutene rwa thirikari kiri antu ndikende komba kubatungatira tuma pakito wazinya ndawa tugerwa bitu kwa upenikila kizo kowe musiye na batikwe ya ore ya kuromba kura riromba kweya ate batikwe yendere yete kuromba kura na batikwe ya kona thina cieto kenda menya batu twengwa twibao kenda itara kura twira tu muibwa murithi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigone ya Gembe kinanduba Kere riboti ingine ate gikundi kimwe kuma gicigo bunge gya Central Imenti gikumanyikana ta Kajuga Central Imenti nibogete na kwira Solomon Ayubu Bundi urano speaker wa bunge ya county ya Meru ni bwega ni onto bagwetikiria kuromba getikia mujumbe kiri gicigo bunge kiu gya Central Imenti na arakinya batariritie mawega mutongeria ujo ethritwo akireta ndene gicigo bunge giki bakiuga ati akajokia utongerita mujumbe wa Central Imenti akethirwa akireta mogararuku Kathomba Jeff Wagituma na ripoti hiyo nakio gikundi kimwe gikumenyekana ja Kajuga Central Imenti ni baumirite na gucokeria Solomon Ayubu Bundi speaker wa bunge ya Meru nkatho nikiria bakuga ni bethirite bakimuragia kwa Kagita Nandi arombe giti kia mujumbe Central Imenti untubure mutongeria ujo arikite na gwitikaniria na boom kankuga ibwaga ni untu ituretere mheshimiwa speaker Ayubu Bundi yakinyang'anyiro kia MP Central Imenti na kia muriana ratwitikiiriria ni arana ndiki kundi giki gikuga gikaringira kinya mutongeria uju ndebe nikenda aka mujumbe wa guntu guku nikenda agetithia na mbere imwe ya mirandi ethirite akiambiria ari mutongeria wa county lakini mtoja speaker Ayubu
na kumba tutetera ibyo byo toma tori atiri anto ba centriment tuteguo kemetho tutege mbere tuone mbito dingatite tuterugo kemato tuthikire na te kukugwa na te kukuthithwa na twekera street lights no wachikumbete university na achikumbete project nyingi na turenda ya ushukuma mutongeri MP wetu aja abotho central na tule 100% tuginyira mutongeria riu nkuruki kuma kire atongeria baba Ayubu Bundi atwire ari MCA wetu miaka 10 na ngugichioni kuonwa imwe mukiria technical institute no wa miambiririe yaijere batwe Mariene University no amechwere na kwena thinene muno speaker Ayubu Bundi uria tegitene ari thaiji te MCA wetu te MP wetu ombete gwitiria thoko ekwa million 55 asoko na million 55 itengani aromba million inge 22 yonde tonya million 77 kajoka central image twetekanite na kajoka mwe tukomama tukunoga tukuchwa mujumbi oraomba gututethia twona tonge nonga Ayubu Bundi nonto mirandi are MCA ne kuonwa nae na metho na itacha bu nkuruki atongeria baba ni bakuga utongeria bwa Ayubu Bundi bwithirite bwigukura na njira nene kuma kiri giti kia MCA mwankana ndi ari gitine gia speaker bungene ya Miru twikanera Ayubu no to muthura giti kia MCA abotho central ombera gwita a majority leader jakaire to muthura eta a minority ga munene obara banini county assembly 2022 eta aiswera wengwa na speaker Meru county assembly tole mwendaja no tuthome rekondi yo maendeleo mwankau kenda eta na parliament national assembly atete no ko mama ete gutuchwira ora utuchwira nyatha ya speaker no akurika na botho centro na tutumuthurite the kiu ka thuri ni MCAs ba Miru yonde na nagwiga antu akuona akareta central event kiripotera Miru TV mbita Jeff wagitumam kero ripoti engeni atembe ombethe kuma gicigo bunge kia Buri ni baciumiritie na gucokia nkatho kire governor wa county Miru Mutumantu Ithingia no ntobo kuigwa kiriro kia mubunge wa Buri mugambi irendekire na kubanenkera CC Joy Karwetha kire ekanju ya minister bawe ni arana ndeba gwetete governor mutumata mutongeria ukuthikiria akari na nkuruki governor ari na wendo bagutigira kana bagwitira Amiru ngugi nkuruki ndi bakoromba karea kana atonya gitine gutigira nkusanio cia miunda Buri cikuthira buru mwende olaibuni na ripoti yo Mbethe kuma gicigo mbunge kia Buri baciumiritio cokia nkatho cia mwanya kiri ngavana wa kaunti ya Miru Mutumantu Ithingia na nikira bakua na ibetwe kiriro kia mbunge wa Orendekiri Mugambi no ba CC gicigo mbunge ki araba wetete mutumaya ngavana wina matu na witayari kuritira Miru ngui athukwenda kuuga kwira ngavana ibwega muno turi antu ba Buri nuntu kwina kerere rejite muno ndene ya Miru ria mheshimiwa Rendikiria araugite Buri tetegeri itenengeri waziri na nguromba ngucokeria nkatho muno ngavana wetu nuntu naraigirwe kiriro kia mujumbe wetu mheshimiwa Rendikiri na tunengera minister atirende kuthikira gituma gira kiraringo gia pinza na antu baba batikwendera Miru itho ina ngwataniro barabara na ragithika yengira umire ibarenda akona Rendikiria kuga makosa kuga Buri tena minister lakini ngavana naronere ou mheshimiwa Rendikiri no tetera gintu kina maana na arikia kumunengera waziri cokeria nkatho muno mwiri bwega mheshimiwa Mutumantu Ithingia gavana wetu ura twendete muno nontu no raigirwe kiriro kia Buri through mheshimiwa wetu Rendikiri ura tu represented ndene Buri constituency mbuga ibwega nontu batu turatigi nyuma ja youth batu turatigi nyuma ja Buri lakini na ndei tukuigwa tu represented na turi amwe na thirikari Mutumantu Ithingia muno tukaba support na tutina ndwaire ku kaneriku turi antu barenda gukirieti batu kwina ngapu iro katigati getu na thirikari Mutumantu Ithingia na ruende na kuga ibwega last time tukwija itorire governor wetu atunenkere CC na ndina rombero tunenkera
ikio tona narua tucoke kaire tumwiri bwega nontu amantu ja tuthithiretie twina CC lands itukuwa tunganiri ni tukumwiri bwega kinyi kira nkwenda kuga mheshimiwa wetu Rendikiri nontu ba usukuma mantu ja nethita sukumite for a long time na nandi ja twikikite ni tukwenda kuibwega bena mheshimiwa wetu gavana na bena Rendikiri bethite bena ngwataniro njega kenda tumba kuona mantu ja tukona thaiburi na rwambuge twina kugura kunene nontu bakwithirwa gavana wetu Mutuma Ntwethinkia arekitie kugwa rombare turia twamrombereza antu baburi through the office of MP Mheshimiwa Rendikiri tukugwa twina kugura kunene tonete CC na rero mbareo keresi Joy Karwetha ne akarira gitio tiela kuthiria nkucanio cia miunda ira irumirite gicigo mbunge kia Buri mono ambariria kwa kondene ya ruiro rera kuna thine taitu ugeta side ya rorera utina taitu ndins ndaromba urikie guswa ino inko menya ingwitikia MC beto ba kuruga aramisi inkuromba urikie gutonya gitino karira giti ijo ndene ruiro rera na gutina taitu ciombe gutusukumina nekera taitu ciomba kuoneka na kinya patwe turuga no tukirwa nari na thina ya miunda especially ya jonge jure awu twateterete kaire jure awu opposite ya roke twankunga market chwetere na muntu ndinama atonyo bicina no ntuito kumurombera mwathani muno on Thursday apishwe akurukwe EMCs beto na apishwe nawe atonyo ngugi ne mendete amberio twitera ngugi na ndinama miunda jau yurite ya thirikari agatucokeria na atucokeria tumbe gwaka market chetu tumbe gwaka police stations chetu tumbe gwaka cibitari kenda huduma ikinyira ntu akue ambugiza rwirira rera especially lower zone rorera kuthiretwo kwina thina taito did so much na ndiba atwe zakariba rwirira rera ikugura gukunene twina mtura tumba gukinyira na mtura tugwitikia gatuthikira kinyi kira nkwenda kwariria thoko yetu akirwa markets nkwenda kuga twikiro baul ira yenje bandu eta kinyanire tukurie kinyanire arafu kingi kya nkwenda kuria thoko yetu ikirwa kwina ekurobeja na twana bagonkia ana bao itukuria bakiya gwakiro antu agonkagiria na baria antu atheru agonkagiria na bao tu atukenete muno ria baitangu ina na maybe bakwenda utetu maybe gonka kana mbinambi kana ufindia na bao baketha bena antu aega ufindira na bao tu atukenete muno kuito kuria Madam Joy to ombe tutethira antu yau tu tumbe at least ukinya ringi na mbere. Reporter Meru TV kuma Buri mbita wa Mwende wa Laiboni cia mwanya Mwende wa Laiboni no ntubo riboti ukire riboti yengine ati ya biashara kuma thoko ya kanini irere ntere cia Mwembe kirege chobunge kana kirege chobunge kia Mara amona itithia boda ni bachumirite na gutetera no ntubo kuthukanga kwa barabara cia ntairizi bakiari na metha nteto ya Meru TV akariba baba ugeta barabara izi ithukangi munkera batukumba kwithira bakimitumira gwitithia na mbere shughuli ciao cia ontuko nera ndipo ugete kuma bakuthura MCA wa ntairizi Rose Keneta John Kinegeni Kakuota uria barikite kumuthura kiri tamu yao iziri munkera nandi gute muradi joko batethia ethiritwa kireta ntairizi ringi biashara muna dhidi ya babonda kuma kanini erere wandia Mwembe ndeni ya gicigo bunge kia Mara ibebu meritie na muthuro munene na kumeneria atongoria bago gwakira baugite barabara cia nterinu itigo kurukika iyo akabeto bonda badugoma kuma rugari beja kudugoma kanini bakemana gaiti bale ma kanini ende baune kangite maguru toba gwiria bikibiki twitwenda gaja bikibiki ndina yonde nikitio tokera tuli anto tutukumba no nto bwambi bwade na janjira neja ino barabara mbira da ino thwe tiro ino ucokodi nyombo mbira mukau kana atenoka akaya kwenoka niki barabara yetu ekaitara ngombe bwana ri kwaura muse ni kugwezanga bwana na utuko tutekomba wera no nto bameno kana tiro tukolinga njira no utuko muse tutekomba no tuko tanda ni bwana walinga ametara murenyale ukaura ate ukio bwana tutekomba wera muse bakiaraniria na Meru TV baugite kaba kurigara imbino nto bathuri MC wako maita maire inde atorwa barimira barabara cia nterenu arakagitaga kaita gukurukika leo tuenda kumea twadurire MC wetu agatuteria na mbi na ino ni tamia njegana ya jiri na eta kwa mbi Kakuota ndenzenze nte kumukira nitwara ukire tene cukuru kanini kurikudura Kakuota kaleke na muthomi njoki lakini gutiwe kabo tuonaga nitukuriga mone atongoria babetu kera watu abaruria kana kabathururire ira atongoria babetu bakarekera bamuthomi njoki ne batie tuikarira na Kakuota twilekero njire no ni ae kana ni ao
leo ndeli ya metalo nkala mwankinya gema ntumamwe Araye ndi barutite mbitwa kiri ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki hamwe na MCA wao gakuota kwimumiria na kubathondekera barabara ino mbere ya mwanka wa 2027 ukinya nawe gwatuku baugite batietigiire mwana siasa nore kukuringa chiacha ntere inu ila Muthomi atele beya baturutira ngui na gwatuka baturutira ngui ora 2027 batikakulukire au toterura na tio kana ati ando baka nini Muthomi lazima tufanyie kazi yale kate kakinyeo kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Maharambee ta murimi wa Mbogo. Gerio Meru TV tutegere ripoti ya kiriga ni aria mtu mwe uria ukwerekana nethiritwe akiuma mundene jwawe na kwerekera muka mundene jo mtungi aria etere kinyana kwanda athara onekene kwithirwa akinengero mukana jo murito ni Chibo uria utigirite akimwira akure kuringana na ripoti ile MC Mwitonga rekite na gututariria kuririkana mtujo ombete kwithirwa akiuma kwawe kuraja gataria agetantaga ronkuruki ya miunda kathumba na gutonyera murimi ungi aria ombere kwithirwa akianda thara iji gutiru gorurio marietwa igeta jakangwana na ene marietwa jau uju aritwa Karemu uria kimathia kuria atiri inao kundita untu na ndu ejete kwanda thara mundene okwa ndagwikia gwa Chibo ukauga Chibo gutikio aige no karego kura ain biontonyera o ndikwira atiri ona oke wejana save akwira munda junthe jonde na june jwaku anga gutigira nima chithikire ombe kwithirwa kigirua jaja kuma kiri Kimathi agwe Kimathi ri urageria gwikia Karemu ona inyantu kwimwe gwa Chibo kakasi nyoko ito karamana ande woni ankurigara gedya ati kwenda kuita kuigo mantu achibu ati kwa wita kugira savya moni mumjwa we kira kwenda imbi otiga tumenye uju gwitwa Karemu ni uriku na tumenye kethwa agetikiria gutwira nyana orietwa riawe akiagia bungi Karemu antu muciri kuma runogone ndikuria atiri Kimathi Karemu ageta akeja na savere akagwa munda inya juju akunusu ijwawe uthithi atia rauga sabeja amwikira mundaja pokai anga mwikira free munda gwiro aja yumkwenda kuga tutiyangi ko kwenda otwire inya thara ni andite thara ile andite ni iriku shiba mwira kure thara ile andite aria no tukinya kwawe ikaitina aria tutiriganite nwe ona kugeria kwaria na James Karemu atirona bwa gutwira na auga jawe akira ki atutega jathaete gwita ona kana nchukuite mpempe kira kwenda imbi bibyo nkuria butetherio buburia imbi kwenda aja rio tutuma ngugi watura tugutetherie tumurie ni mbia kwenda aja utiga tumurie agwe Karemu ri mundene jwa Kimathi imbio kwenda no kiona gore arimite na iriga buthongi Karemu antu muciri kethiro guti ungi watwira tiga gutwira akiwita Karemu ri ankurikanie mukathi jwa itha imunogia nkingo tigana na munda jwa Kimathi itokande thara gwaku ona gwaku nwemere nekure na ndu etibugi na wathikire Chibo na ndikwira atiri murega akirwa atirega ikunjwa bita MC Mwitonga ngikuripotera ndirera no thimenti Meru TV kiri ripoti ingene ata biashara bathoko ya ntubetwe ekiongo ni bakuromba kuthithirwa thoko iji ithirwa iri na utheru amona kinya agwakirwa ikana gwikirwa ita ndikenda baritangugi cia utuku
arabugite nandi bethagira bakinga kureo kana mapema sana nontu gutena taa ya kubankanire utuku bethira bagitana mbere na biashara ciao nandi bakoromba kinya kioro kira kiaingirwe kithirwe gikirugurwa nikenda gikethirwa gigitetheria a biashara barabonde bagwitithia na mbere biashara ciao ndene ya thoko iji ya ntubetwe ekiongo mukiri wa Nkonja na rugono Kwatha gwa twete no security ni biashara ba thoko ya Ntobetwe Kiongo Egembe North arapa umirite na Kinyamaro bakiuga ati thoko iyo ni thirite kiba mathina kathumba ni tibwithe tuboya muno mantu yakonio karia no tukinyangitie tingawa na kinya kirinto bio bomba kwitha bakibiraria na utheri na kinya hoteweru bwi thoko neye thoko yetu zote mwangi rimwe turia giundune twethera twena tutoci twathimo iso twenda ciatuo nukuona kinyige mboleo ne ontogira ni rokone twethera turi batwe mboleo yo ngoye kamata wege ya wiko kinyama ya kinya pampa sisiana ana baita wa mai bakaya kwekara nukole kinya kioro kiyeto watu tyo na weta ko kinya witetheria into tukamata na bikija wabinge nau ukweto ka teno karia bonene ito kwenda okaria thoko yetu yekero security ko wana enya mwangi totiona tutandika mangilobu yora twatandika kiundune bimu bigio ye nyarungu onto kwetu kiundune tori yangi lobu kasi yora are nge kori kwora pio kori wakana batu tori ya bina pio thoko nera onto tutandika kimboleo neara na kinyaru koro tona ko beta alafu tio kwera kunu mwekuru mo ya kwera tukwendenya kongelo antu bakwera thoko ne no nto at least kweta tone nyanto bana ka bathatu thoko ya myakuria bwana nto myakwereka ithoko ediana ruko buru na tutandika ureruko na tutiona nya ko beta kioro thoko ina stress nyingi muno na ruko ruru angwa roja ore mu kinyare mu mweri kinya ele kana yomwe kwatweka niro into niro ruko ruru ya kukamatora atawa na ute no ruko tuma kinyaruma na mitaene ya ntoroke utawara na utona bakwoja ende batu tolera se tukona twetha turi atarene no ntubwa kinya bwa kinya ruko ruru ethero ruri au riu ende bakiromba ngavana Mutuma Twethingia bekwetha na kuthiatiria no tiera kinya thoko ye kuona kioro kenda antu babo na witethairia atu turi ekuru turi yako no tweka mata into itare onde twakamata tukienda cia masto yo ngwani katore asu inyakale lakini tu korombe romba ria kuwa ito bwetheru kinya batu thoko ye twetha tukirara sinto bia to thoko no yo ntubara bangira barara sinto bio baketha bakibietha bisa sawa ndia tukwira ngavana wetu Ishaga Mutuma atubwethere kioro kiyeto kenda twona wita kioro no ntubatu na wetu kinya popongo ntote nabo bationa wita kumia bamia runguro ambi rantara no ntobo wache kioro onto kioro kiaingiro tote kinya roe romba kuthamba kinya njara kioro nikiu no me no roko iromba la konda nda Mutuma ro mya batu atoshugulikire ora to mwatire mbaru no atwata mbaru atoshugulikira ke manto yeto yonde esioro itoruorerwe na ngamba sie kamatawa pambasi siumario ni ita ya baba ya metana bakamata beta ya wau no tutonunkera boto ko thogone nyago ya kanto aku to meri gorera go no nto arufu yoyo rikupo mapambasi atamburangira kuro akanya lugwanda kwa to te beta te malunguro pambasi kasi runtarene kurungu na korero ndero ambara aku kuromba Mutuma ashugulukira rokoro ntokone ntobetwe tone uru Kelipotera Meru TV kuma Ntobetwe Kiongo Egembe North beta mukiri Nkonja riboti yu ya mukiri wa Nkonja ni gutukinyiria muthia jo nteto cieturu kirona arua ende ugata kuraja no tungachokera na mantu urajethirite jagikara nene ngathiti cietu na ngatagera tukethira twitakagira muno rugono rwa giku kana gututiga kwa Pope Francis rorarikiri na gututiga ntuku yegoro amana kinya ndionga Rais William Ruto na arerigiri kwambiria ndionga yawe ntuku na arua na arandegoro ya China ugata kuraja nchokerete na nteto yu na ingi nyingi kiringa thiti cietu